بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaAllah gumanap na sa kita niyo sin pangajian na to dahin ha mga pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin hakatan mangi dahin hakatan amuyin di mapatut jumatu ha muslim beriman insyaallah subhanahu wa ta'ala serta mga ini piyang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan niya ini ramikyan yari kya bibin kato taniyo sabab ito kuma na isab kita ng hambuk ng mga pangajian dahing hadis riwayat dahing kan ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamaha hadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika minash syarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min syarri ma 'ada minhu abduka wa nabiyyuka Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khaira rawahu Ibnu Majah wal Imam Ahmad. Amu ini in hadis riwayat dayna ina singkatan beriman asawa simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anak sin Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menjadi ini piyang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha asawannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. In doa amuna ini Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, ya Tuhanku, pangayon ko kaymo daing hakatan marayaw ingkatan daing hamarayaw pangayon ko kaymo hakasamutan iban haamin waktu tiupot mo roon pajatuhon sibu dalong niya maalim tumin huwa malam alam sibu dah kaya ingatan ko iban wala ko kaya ingatan wa a'udhu bika min syarri kulli sarta magpatilibong na ko kaymo dahing hakatan mangi ajilihi wa ajili hakasamutan iban hawaktu amun tiyutupot mo pajatuhon sibu dah maalim tumin huwa malam alam sibu dah keingatan ko iban wala ko keingatan
Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan ko, unal tuudin ako ini mangayo kay mo singkatan dahil ha mga marayaw, biya sin piyangayo sin ipon mo, iwan nabi mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udhu bika min syarri ma'ada minhu abduka wa nabiyuk. Damit yan nagpatilibong na kukay mo, dahil hakatan mangi amuyin pagpatilibon dahil kaniya sin ipon mo, iban nabi mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Ya Allah, ya Tuhan ko, pangayon ko kay min sulga, sarta sin uno-uno na hikasuok kumaon pasulga yan, dahin ha mga imumungan iwan hinang. Wa a'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Damikyan magpatilibon ako kay mo, ya Allah, dahin hanarka iwan uno-uno na hikasuok maun panarka, sibo darayng hahimumungan iban dayng hahinang. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khaira. Iban pangayon ko kay mo, ya Allah, in katan amoy in kiadar mukako, pajatuhon mukako katantan pamarayaw. Amoyan in amoyin katibuukan lang ta sin maksud sin amin hadis. Manjari, magbing kita rin nga panagnaan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, ya Tuhan ko, mangayo ako kay mo sin katan piag marayaw mo. Aming katan marayaw, piag marayaw mo, ya Allah. Sibo dah kasamutan, iban hawak to, amin ikaw in nagganta ko no siya, jumato in marayaw. Ada pun mga katawtay banghuran, akab Islam, in katan, dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, wayron mangi, marayaw katan. Hasabab ito, subay kita, doon tumutog hakatan, marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita manjari amuyin timindog doon ha amin piag marayaw sing ginawa baranta. Subay ra in kaaunan niya doon ha amin piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na tuod bang intinduhanan singkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, guwa dahil hakalam sin Tuhan na to Rabbul Alamin, di kita manjari muklas dahil doon hayan. Subay roon kitahan timindog sarta himinang sinuno-uno na pagpajatusin daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na damikyan bita doon haon ajilihi wa ajili. Inpiyangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan marayaw laung niya hakasamutan iban doon tupot hawakto Allah subhanahu wa ta'ala rin naggahanta singkatan wakto kuno jumatuin marayaw sarta in marayaw piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bang bukon siya nagpapanjari di makahinang in manusia si marayaw. Damit yan imangi Allah ta'ala nagpapanjari kaniya kaya sumakawa harwa nasabot ini katan manusia imagpi bangunin kabayaan niya bang siya mabaya si marayaw natanto imbunga sin hinang niya katan karayaw marayaw kasandangan madawhat niya haadlaw ganakan na nabang impion niya inmangi na imbunga sin mangi kangian iwan kasusahan dito haadlaw ganakan na amod to na ini katantan bang kiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato sadya bang mahinang sin manusia inyaon katantan di malawa dahin haamuyin kiya sulat hatiap-tiap manusia himinang kanya si marayaw. Naramikyan daysab in manusia amoy himinang sin mangi. Bang impini niya in mangi natanto sadya inyan katan
bang niya hinang in mangi inyang katan nakasulat day sa damikyan iban in katan kiya sulat yan to asal yato kiya kadar na sin Allah subhanahu wa ta'ala asal jumato kita sadya in magbato sin mangi iban sin marayaw ang kanna suway hadya in manusia dong ta haamin di pa siya makahinang sinununo na hinangon niya subay niya inya untia tali marayaw kamatan na sin Imam Shafi'i rahimahullah bangkaw long niya ini magbista sing ginhawaran mo maghisab kaw simbaran mo uno-uno na hinang tudyuhon kabayaan mo pa jatuhon pag ginawaran mo taliun mo na makarwa makatu bang inyaon bat hikarayaw atawa inyaon hikakangi suway mo timbangon ing ginawaran mo roon hay minang kani bihan nabang hatan mo bat inyaon katan marayaw sa taon na tindukanan sin hinang mo bang siya jumato bihato ing katan marayaw piyag marayaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na tindukanan sin hinang mo hati niya aun na roon na haon ini maurol mo makawa mo po unan dahil haamoy indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ng pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imbayta sing Quran mahamulya fa ida azamta fatawakkal ala Allah bangkaw tutos na simparkala yaon bat amin mahukot na kay mo inhinang niya umbang mo siya mahinang makadawhat kaw sing karayawan bismillah hinangon mo siya tawakkal ala Allah pag tawakkal na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangan na siya bihad to inamuin pang hindu kato si mga sila nakauna nakabatok pa man sin Allah subhanahu wa ta'ala so bihad to in kita subay sadya kita murul halimpa si mga sila di kita manjari magpasaula-ula amoy in manguna-nguna dahil doon sabab in manguna dahil mga sila labi makaingat inyan hambuk katakabulan sin manusia inyan hambuk dahil mga ini pagpalabi-labi haraaksin Allah subhanahu wa ta'ala sabi mga yan katan biyabaitaan kita di kita manjari mangunang-una muna patuhan Rabbul Alamin padaak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban si mga tao makaingat la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih ayaw kamu mangunang-una hahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin iban sin daak niya iban na si mga tao makaingat makahati at sabi ito yung mga tao amoy in mahal ka kanila in ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala di sila mag-usus kan na rin pangadatan si mga sila panghindo dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa kaya ingatan mo na inamuin hinang yaon hapal mo na in hinang yaon bangkaw asubuhon sing guro mo long niya uno inamin kabtangan bihay ni bihayad to in sila biyaksa sila magsambong imian sila Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu ta'ala raim makaingat iban sindaak niya parahal kaingatan nila jawab sa di sila magtuy-tuy jumawab subay na sila iyanon lukuson ikaw kaya ingatan mo ra atawa na hapal mo bihay ni bayad to uno aun panghati mo hay ni kaya tumtuman mo ini bihan ampa sila jumawab bihan inamin mga sila ini nagaaddat sila mga tao makahati nagaaddat karena inkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala subay siya humapit ding hatao nagpasampay yato hasupaya sabihin nagpasampay yato makakarayawan bihan hasupaya kasaksian sin sumasaksi doon hayaon inyaon bukon in puunan daing kaniya sabab inyaon mustahil kita maka diritso para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang di lumabay dahil mga kaulamaan na kauna nakaingat sin pag-akama bihan amo yadto in amoin ini panghindo sin agama pagmartabat sin ilmo sin Allah ta'ala amin diara sin puunan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin paglaton manglaton sin amoin riwayat sin hadis damikyan in Quran mahamulya na amo yadto na manjari sumuno doon biyata yang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhanku pangayoon ko kaymo ingkatan marayaw
Marayaw daing ha mga piyalayo sin ipon mo iban nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kauin sila bihat. Bukon sila dumayrik mangayo madtuya sa kaulola harap patuhan Rabbul Alamin. Hilabay nila madto pa daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno ning piyangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamarayaw, ya Allah dihila ni sabkako. Pangayon ko sabkay mo. Inamin karayawan kataan piyag marayaw mo, doon haamin piyangayo sin daipon mo iban daak mo pamuho na mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, magpatilibon ako kay mo, a'udhu bika min syarri ma aada minhu abduka wa nabiyuk. Magpatilibon ako kay mo, dahin doon ha mga kataan mangi, amoy insiukat sin ini daak inipon mo iban daak mo nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, ya Tuhan ko, pangayon ko kay mo in surga. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Sarta iran sin uno-uno na hikasuok kumaon pasulga yan sibo dareng ha inihimumungan iman amal in muna in pagpangayo sin ipon patuhan Rabbul Alamin suway in kita mapatarang taroon in amuin hinang siukat tapa Allah subhanahu wa ta'ala hati ni suway tayo pag-amal batin kitaon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amal hinang di kahunahan imbis sara sadya suway aw namal. Buat malengkan bangin niya katan biyeta sin Rasul manjari muhiwis sara sadya pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to katan amal yad to sin dila mo iban sin jantong mo in pagkabtangan mo yad. Ang kanabiyeta doon min kaulin aw amalin dahil hahimumungan iban sin amun hinang bihan. Biya na sin mga hadis, biyata kato, sumukat kita sulga. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hadis, an Umama, Abi Umama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, hamim, man qara'a, dubura kulli salatin maktubatin ayatal kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Bita doon haon hi Abu Umama al-Bahili sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siulong ni makabasa ini kaul himumungan hisiu-siu in makabasa tiap-tiap ubos sambahayang pardo sin ayat al-kursi way makaagpang kaniya sumud palom sin sulga sampai abutan siya sing kamatay niya. Way makaagpang kaniya, makasumod palam sin sulka. Ang kanaon din mga magkabtangan, mga ulama, biyayta nila riwayat lang niya, man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayat al-kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Amuraing kamatay. May tayad to. Sabab, in mga sila nagkabtangan, nagbisara, in bariman, amon kimukugdanin hinang nila, wayron tamaktauk sin amal nila, kimukugdan katan, himumungan nila kimukugdan katan, in pil palangay nila kimukugdan katan, in sila bariman na pa Allah subhanahu wa ta'ala, in sa kaulawla, in sila yaon taw sulga na. Amura kumanin sabab sindi nila ikasud palam sin sulga buhi pa sila. Imana niya amura kuman in nakahinang utlang haantara niya iban sin sulga amoy kamatay. Pagbugto sin napas biya sa kaulawla in siya yon magtuhalam sin sulga. Bihad to. Na ini bihita kato. Nag-agad doon hay ni in dua pakaradyaan na sabot di hadis amuna in lang niya ini ya Allah dihilan ka ko in sulga iban sin uno-uno hikasuok kumaon kaniya
dahil himumungan iban hinang. Hinang amo na sambahayang pardo. Amal amo na sambahayang pardo. Himumungan amo na pag ini basa mo pagdua amo sin ayat al-kursi. Nagagad magtuin dua way makaagpang kay mo sumud palom sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo ini inday nga mga susukat-sukatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patungan na to Rabbul Alamin sarta piyang hindo niya haasawa niya inyaon hasupaya kita niyo makahampit, hasupaya kita niyo makakawa sin amuin kalagguan, sin amuin pangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ini panghindo kato taniyo ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan nagpatilibon siya dayon ha narka jahannam iwan sin mga uno-uno na hikasuok maun panarka yaon dayon himumungan iwan hinang. Hati niya, mga katantan, yaon biyabay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi man jari hinangon sin pagyanon mu'min muslim. In pahalyan kato katantan yaon biyabay ta. Suway tayo niya tangkisan katantan, hasupaya di kita masarikit sin pagyanon amo na impagyanon ini kaul iban amal amin himumungan iban sin amal. Sabab ini ni katantan piyahali kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga biyayta ni hadis niya na hali kamo sin dua amin siwi dua yan nakabutang halom sin ini baran niyo. Dua siwi asgaray dua lang niya siwi mahinang sabadi kasud mo palom sin narka. Unuin dua siwi ini. Unod siwi dua habaran na to. Kaysa niya dila. Karuan niya jantung. Bang in jantung ngalarak ing katan amal. Nadarak ing katan kakahinang sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bang nalarak in dila sin manusia. Dati niya nakapamung sin katan bukod mapatut ipamung. Nalarak in amal niya katan. Nalugpas. Wairun nakapin. So, kumisan da in tauri magigalom si masjid, bang indila niya hihiral bihan, inhiral niya katan, pahimumungan mangi, nalugpasin katan ang mal niya. Napasaw katan. Hanggang nasubayra, marayaw inyaon. Bang kita naginang marayaw, subalin kaul piil tamarayaw. In kaul piil tamarayaw. In piil, amo na inlong niya amal. In kaul, amo na inlong niya, bisara, hinang. Nabihad to. Hati niya hinang sindila. Amo yadto ini daong ta siukat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan Rabbul Alamin. Kahinapusan niya, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khaira. Ya Allah, pangayon ko kay mo. Amuin papanjarihon mo kako ingkatan kiadar mo kako amin hilaway mo katan harap pamarayaw. Pag yanong kada doon na ini in kada lang niya amo na in jatusin kadar bang siya di pa jumato amin kaya susulat kay mo halom tiyan pakawhina mo kaya sulat kami nganya to kadar bang siya jumato na kada na. Namun yung siyukat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, in kiya kada muka ko, bang siya, ini kiya kada mo, pangayon ko kay mo na yung kataan marayaw. Piyang hindo damikian sin Rasul asawa niya, piyang hindo day sa umat niya kataan. Hangkan na yung Umar ibn al-Khattab, bang siya magdua, patuhan Rabbul Alamin, ya Allah, bang sa upama bat kiya sulat doon hakadar ko bat aun doon deng mga hinang kumangi ando ya Allah pindahi kako paaming katan kada marayaw inna sabab lang na ikaw yamhullah in Allah Ta'ala makapapas siya kaya susulat niya na siya rin makapapas inna Allah yamhullah wa yusbit makapapas siya ibang makapatutog singkatan kaya sulat siya rin magbaya
Wa indahu ummul kitab. Sababing kitab puunan simpiyag sulatan singkatan sing kadar, jumatu hakatan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadto hatuhan Rabbul Alamin. Yadto lahul mahfuz. Siya rin makapinda. Manjari niya pindahon. Way makapinda, dugain. In Allah ta'ala maka patutog sinaming kaya lukis na yadto. So, in kita, pa ngayon, tapa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman, in kada jumatukato, bangman siya kataan pamarayaw. Nasa beto'y pagduwaan na to in, panghindua, amin piyang hindo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asawa niya, amo na ini. Ini, pangadjion na to, balikan ta, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, ya Tuhanku, pangayon ko kay mingkatan, marayaw piag marayaw mo, sibu daha kasamutan, iban doon hawak to amin ikaw yung naggaganta ko ano siya jumato. Maalim tumin wa malam alam, sibu da kaya ingatan ko iban wala ko kaya ingatan. Pangayon ko kay mingkatan marayaw. Wa a'udhu bika minas syarri kulli, pangayon ko kay mo, magpatilibon ako kay mo, dahil hakatan sin mangi, kataan sin mangi, ajilihi wa ajilihi. Hakasamutan sin mangi yaon, iban sin hawak tuko nung siya pajatuhon. Magpatilibon ako kay mo, ya Allah, rain dunhan. Maalim tuminhu malam alam, sibu da kaya ingatan ko, iban wala ko kaya ingatan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan ko, pangayon ko kay mo, ingkatan marayaw, piangayo kay mo sin ipon mo, iwan nabi mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udhu bika min syarri ma'ada minhu abduka wa nabiyuk. Iwan magpatilibon ako kay mo, ya Allah, dahin haamoy ingkatan mangi, piag patilibunan kay mo sin ipon mo, iwan nabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, ya Tuhan ko, pangayon ko kay min sulga. Wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, iban pangayon ko kay mo ingkatan hikasok kumaon pasulga yan, dahin haamuin inihimumungan, iwan dahin hahinang. Biya na simbiyeta takain niya ito. Wa a'udhu bika minan nar ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Ya Allah, pangayon ko kay mo, magpatilibon ako kay mo, dahil hanarka, iwan sin uno-uno na hikasok kumon panarka, dahil haymumungan, iwan dahil hainang, iwan inim, pangayon ko kay mo, ya Allah, inkatan, kaya kada mo na kako, atawa hikada mo kako, pangayon king katantan, amin katan marayaw, ya Allah. Amad to inamin, ini dua. So ini hapalon na to, marayaw sa ta, hipang hinduaan na to, karena ininipiyang daakan sin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narito na timubtubin pangadyan na to. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.